Mubiashara umwana atigia gitaraga thare mbeca kathumba nyuma ya amba kuna na kuintokire studio yawe utukuba gukira na ruantere cha thoko ya KK Gembe Central mwene biashara eje irani akobwithe ndwimbo hari uga barayire intobe mungana jwankuru kiangiri magana kenda na amba baba barabate kumenyekana ni bakumantere riko kana kinya gwikirwa mpene ucukuni no bwitite na mbere kuthizwa ndingegete muno into bibyako bitete ntabiura byonde biwatanirete mbura akamokamo lakini monka thaya ndo baretere ninto byako bya mpesa ngiriyo mana kenda ko winti utheri aijekene ya DJ Top Josh urote mintame inene niamba thokoni ya KK wodi ya Kirangondu gicione kia ubunge kia Gembe Central ni nyuma ya mbaba kuna nduka yawe ya studio tukuba ukira ruare na kuia into bya kwe milioni 1 birara tumaira cia thone birio laptop mashini cia kuinithia ndwimbo na kinyambe tirara itana cio mpesa na kwaruka na bikibiki yawe ni karibu aitia kariba thoko ya KK baraba kwa wagagia ni wingite thoko neu no ntutira mbere amba utemantame kuo ni bindi aretie kambo ni blogero kirina atrima pamweti guni na korendo iguni ngeruwa na ntundi tangu umweti are na atrima umbegeru uri yonde ou kiwa no ri kuna muringari nganda na ateguo ndakumanda ndo no tebitinya nombi mpesa ni unande na nje nyuma mutano nyumbegera yirwe amba babwithia njama beya babunjia mwariwe nyuma na korindo barete na into bionde utebia tina bio kuma bikibiki kuma into bionde bira aitana bio masini sionde toriari nyumba ni chelege na sieto na totera ibaginya kiunwa kana tuibwatea lakini yogeraro kire mudaga na bwiro ate kinyamba cha ira cha nyumwera bi ira cha mumbesa ni ra iteretionde na machini chake chionde mugai ara tiero dari wo kinyabi kivigera ari nyumba unera etere studio wo gona une otere gonda no mix sieto sionde na mwanka ruare ito gare na kiatho lakini totombre weta ansi to barayire laptop retere ngiri 50 tari ndio miura tunjuzi nento sherehe hizi December tafadhali kombe kapio chunguzireni antoba uba watikane akiaria DJ Top Josh ariwa kinyasi atho arare ntuko ya ruare ni biromete no nturu ati marampe ni ori ndombere kwethura nkiuma kia thone ndari science ya Mikindori na ndayanda kinyako akwa thainya ungana urandra aboti ndari trinto bya kwa pikipikine na kwina binge birare one ntu ndari na cia tho binge ruare na ndaeta ko mama rugire nkiroga mbethire nyumba eri ntheri ni bayugitie machine cia kwa cionthe irambo tha cia recording cia mix yani ni bayugitie system ya kwa yonthe antu babengi batutana bongwe ngwitigeru ari utureta ngwe ukona mtu machine ya kwenda mixa mafansi babengi ba misie machine ya kwa mix anyo ukona ni mtu nio tafadhali mix wa unkinyela na umbera kana kuringa report kile kituge polisi kionde kirokona na nontubo akaribani bakuromba mabisa ba polisi usunku namba ba na kuona bawekirwa mpene bakiromba mubunge wondani kele kuona ukaria ne buku machothoko neu eute mbere kuijo bikibiki ni siete kithumba na ndina watu ategero nginyane thirikari uratomba kurotha kenda wamba bonia KK bauna bo bamenye kuyukirwa atua na ito kuromba security thirikari ige security ya kwana ndene mageti KK nonto amba ibengite muno na kutugwetu kuthugite muno ndo utumba kinya wita na bigibigi kinya thaire kiokiluka waita na bigibigi no gutema ngone amba kire antu bawe ndipo boya kana mafansi bako bonde ara bari especially watu anduthi ngaitaji support yenu na kuna tongore baba ingi mno bemba gwithro ndena ponke ndila bo Meru County bonde arabari ni kutike pakomba gwithro ba entethia na alafu kire mafansi bako ngutike December mbuki yonde kuma tariki 1 mwaka tariki 5 January punko ndo bo akishira nguisi yenu sionde ikaritika pokaibo wasiwasi wetha ndina deposit yaku redwa ndina deposit ukanga mara ndina wirero
Nkiripotera Wero Njuma kuma KK wodini ya Kirang'ondu Igembe Central, Mbita wa Marion Karugi wa Kinyua.